Dragi prijatelji i pratioci kanala Dr. Dragan Bogdanović, radiolog, dobrodošli u još jednu emisiju koja se bavi pregledom fudbalskih dešavanja na terenima širom Srbije od međuopštinskih liga Sever i Jug pa sve do Mozart-Bet Super ligi. Ovog vikenda neće biti priča o Mozart-Bet Super ligi zato što Mozart-Bet Super liga se ne igra, zato što reprezentacije igraju što kvalifikacije za svetsko prvenstvo koje su počele, znači sinoć, što baraž mečeve za opstanak u Ligi nacija i četvrtfinale play-offa Lige nacija. Ja ću se u ovoj emisiji osvrnuti na sve parove, ko se s kim sastaje od Prve lige Srbije, Mozart-Bet Prve lige Srbije, sve do međuopštinskih liga Sever i Jug. Daću pregled kola, vidjet ćete sve parove, satnicu, kad se koja utakmica igra, tako da vas sve pozivam da zapratite i dalje moj kanal, pratite moje emisije, moje videe, šerujte, lajkujete, a budite uz naš fudbal, to je naš fudbal, naša zemlja, naša majka Srbija, drugu nemamo, i pratite, idite na stadione, krenite od danas pa sve do sutra uveče, od, međuopštinskih liga Sever i Jug do Prve lige Srbije. Slede parovi ko se s kim sastaje ovog vikenda na terenima širom Srbije.